biradufasha kudandaza utuntu duto duto, imikeke, indagara, icipsi, biradufasha. Turatekanye kabisa mu kudandaza nta ngorane. Abarundi tubanye neza kandi turabashimira kubera badufashe neza. Mbona nta kibazo, nta masasi, nta umutekano umeze neza. Je nobwira abakenyezi ko bogira ingufu yo gukora, ntibagume bicaye kubera nta nyungu y'ubunebwe, hama bagakora bakagwiza umwimbu, kuko natwe abakenyezi turashoboye kandi turashoboye kwiteza imbere muri byose. Nageze hano muri 2007 inkambi itangira, nageze hano mu kwezi kw'indwi itariki 19, naje mu ikomvwa ya kane, turahaba kugeza nuno munsi. Nageze mfite imyaka 45, mfite 61, urumva ndahatevye. Hano hanze y'inkambi tubanye neza n'abanyagihugu. Icambere mu by'ukuri mwizina ryanje bwite no mwizina ryabo tubana ngaha no gushimira leta y'u Burundi, twakiriye neza, itubanisha mu buryo twese twaje duhungana, mugabo iratubanisha. Kugeza uno munsi nyigisho twakuye aha n'ibyo twahaboneye bizatuma twongera kubana neza no mu gihugu tuzasubira. Tubanye neza kabisa hano mu nkambi. Icyo novuga nuko icyambere na mbere tubanye neza, naho turi imoko zitandukanye ariko tubanye neza n'abarundi, tubanye neza na twebwe ubwacu, tubanye neza. Irimwo ibihumbi 8 birenga by'abakongomani nibo bagwiriyemo. Harimo n'andi moko, harimo ayandi moko y'impunzi atari abakongomani. Muri rusange twese tubanye neza, abakongomani n'andi moko tubanye y'impunzi nk'abanyarwanda, harimo abatanzania, twese duhuriye muri inkambi y'impunzi. Muri rusange twese tubanye amahoro. Dufite imirimo myinshi dukora hano mu nkambi. Hariho imirimo yo kwiteza imbere, hariho abanyeshuri, dufite badandaza urudanzwa ruto ruto, dufite n'abandi bakora iyindi mirimo y'amaboko métier, abasona impuzu, abatayeri, ni ukuvuga ngo mu ingeri zose, bikorwa byose. Abakongomani nibo bagwiriye cyane muri no nkambi, nk'ibice 95 ndetse 99 n'abakongomani. Abakongomani rero turi mu moko menshi. Harimo ubwoko bw'abanyamurenge, aribwo njewe mvamwo, ndi umunyamurenge. Harimo ubwoko bw'ababembe, harimo ubwoko bw'abafurero, hari ubwoko bw'abangubangu, hariho ubwoko bw'abanyintu, hariho ubwoko abo twita n'abatokambari, abakasayi bava muri Kasayi. Harimo amoko menshi hano mu nkambi. Kurya mwumva amoko menshi muri Kongo, na hano niko ahari cyane. Abahagwiriye na bo mu burasirazuba bwa Kongo, no kuvuga ngo tuvuze ni Nord Kivu na Sud Kivu, no bagwiriye cyane. Hano ni bake cyane bava mu ntara ya Katanga, ni bake, ariko abenshi naho tubanye neza n'abarundi. Iburyo bwacu ni bumoso, imbere n'inyuma tuzengurutswe n'abarundi. No kuvuga ngo iyo tujya kugura imboga tugura mu barundi. No kuvuga ko abarundi muri rusangi tubanye neza. Ibihuha ntibzobura, ariko ni bitwumva ku ma réseaux sociaux, ariko twebwe indane muri twe na amahoro. Nizo ushaka kumva uwo tubyumva tukamwe ati kira hasi ugire birarura,
izo ntibitureba twe turi impunzi turabyumva na makuru dutegera ku maradiyo ariko muri rusange hano turi amahoro ibihuha ntivyobura namwe urabona ibihe turimo ni ibihe abantu baba bari ku buhinga ngurukana bumenyi aja ku YouTube aja kuri Facebook agasaba makuru akabaye kubwira makuru atari kuko ni inkuru nyinshi zandikwa usanga zitaba zifite umwimerere wazo neza nibije tubirwaniza kure cyane tubirwaniza kure kandi tubitesha agaciro kuko gitumye turi hano dushaka amahoro nje uvuga mpagarariye impunzi ziraha mu nkambi sinifuza ko ikintu kiri inyuma y'igihugu cy'u Burundi Uburundi buratekanye